На вчерашната седница, 24-та на владата на Република Македонија, владата ја усвои информацијата за потребата од изготвување на национална стратегија за соработка со диаспората за период 5-годишен 2018-2023. Усвоениот документ е прв чекор кон креирање на националната стратегија и е прв пат една влада да пристапи кон прашањето на диаспората темелно, институционално и организирано. Диаспората може да биде значаен катализатор за економскиот раст и важен сегмент за развојот на земјата од која потекнуваат и како причини за зашто се решивме за национална стратегија за соработката за диаспората, меѓу најважните се она за мапирање на диаспората, системското утврдување на приоритетите на диаспората, обезбедување на механизам за соработка кој ќе биде од заемна корист и за државата и за диаспората, утврдување на правата и обврските во политички контекст на диаспората, продлабочување на културната соработка меѓу Република Македонија и диаспората, воспоставување на бизнис соработка меѓу Република Македонија и бизнис заедницата во диаспората и секако воспоставување на соработка во поглед на образовни мерки и младински политики помеѓу Република Македонија и нашите во диаспора. Националната стратегија за соработка со диаспората ќе има за цел со сета своја комплексност да ја приближи диаспората со Република Македонија, бидејќи е важен дел и како граѓани на Република Македонија кои се на привремена или стална работа надвор од државата, но секако и тие кои имаат потекло и релации со Македонија, било семејни, социјални, културни, економски или друго. Изготвувањето на националната стратегија за соработка со диаспората ќе овозможи воспоставување на потесна соработка меѓу институциите на државата и диаспората, што е од особено значење и интерес на двете страни, но не само и тоа. Ние имаме за цел да поттикнеме и взаемна соработка меѓу самата диаспора која живее и работи надвор од границите на Република Македонија. Затоа, развивањето на оваа стратегија за соработка со диаспората преку имплементација на повеќе мерки позитивно веруваме ќе влијае во идентификувањето и воспоставување на релации и поддршка за разни видови на соработка, политичка, економска, културно, образовна и научна, кои се, меѓу другото, и клучните 4 столба во кои ќе се движи националната стратегија. После формирањето на работните групи, каде што ќе бидат вклучени членови од министерствата како што се образование, култура, МВР, надворешни работи, Агенцијата за иселеништво, здравство и така натаму, во процесот на создавање на ова национална стратегија ќе биде инклузивен процес кој ќе ги вклучува и јавноста преку граѓанските организации и секако и организации од диаспората и индивидуалци кои живеат и работат надвор од државата, а кои ќе можат да допринесат во правец на создавање на национална стратегија која ќе биде по-инклузивна и сеопфатна. На сеанса на диешмета низете кадрата Чеверис со Република Македонија Чеверија миратој информационин пр невоен е хартимите стратегиском таре пр башмоним ме диаспоран пр периоден 2013-2023. Кои документи мираторешт хапи пар на кримине стратегиском таре, për herë të parë nga një qeveri e cila qasje së marrëdhënieve dhe bashkëpunimit me diasporën është qasje institucionale dhe e organizuar. Të gjithë e dimë se diaspora mund të jetë katalizator i rëndësishëm për progresin ekonomik dhe segment i rëndësishëm për zhvillimin e vendit nga i cili vijnë. Arsyet për hartimin e strategjisë kombëtare për bashkëpunim me diasporën janë mapimi i diasporës, rregullimi sistematik i prioriteteve të diasporës, sigurim të mekanizmeve konkret për bashkëpunim, i cilët jetë në dobi të përbashkët, themelimi i bashkëpunimit kulturor mes Republikës Maqedonisë dhe diasporës, vendosja e bashkëpunimit të biznesit ndërmjet Republikës Maqedonisë dhe diasporës, si dhe vendosja e bashkëpunimit në aspektin e masave të arsimit dhe politikave rinore ndërmjet Republikës Maqedonisë dhe qytetarëve tonë që jetojnë jashtë kufive. Strategjia kombëtare për bashkëpunim me diasporën, sado që duket e ndërlikuar, synimin e ka afrimin e diasporës me Republikën e Maqedonisë, sepse është një pjesë e rëndësishme dhe si qytetarët e Republikës së Maqedonisë, të cilët përkohësisht apo në punë të përhershme janë jashtë shtetit, si dhe ata që kanë prejardhje dhe relacione me Maqedoninë në aspekte familjare, sociale, kulturore, ekonomike dhe të tjera.
Hartimi i strategjisë kombëtare për bashkëpunim me diasporën do mundsoj bashkëpunim të afërt dhe lidhshmëri mes diasporës dhe institucioneve shtetërore, si dhe qëllimi kryesor është që të iniciojmë bashkëpunim të vetë diasporës atje ku jeton dhe ku punon mes vetë. Prandaj, jetësimi i kësaj strategjie kombëtare për bashkëpunim me diasporën ndërmjet implementimit të masave pozitivisht besojmë do të ndikojë në identifikimin dhe vendosjen e relacioneve dhe përkrahjen për bashkëpunim në fusha të ndryshme, si në politikë, ekonomi, kulturë, arsim, shkencë dhe njëkohësisht janë këta 4 shtyllat kryesore të cilët do përmbahen në strategjinë kombëtare. Procesi i përpilimit të strategjisë kombëtare do të jetë proces inkluziv dhe transparent, që do të thotë se do të inkuadrohen individ dhe organizata nga diaspora dhe nga shoqëria civile në Maqedoni, përveç atyre edhe nga ministritë e qeverisë që kanë aktivitete dhe kanë projekte lidhshmëri me diasporën, siç është Ministria e Arsimit, Ministria e Kulturës, Ministria e Shëndetësisë, Agjencioni për Migracion dhe të tjerë. Faleminderit.